Dumela batswana kwa gae, ke a la amogela mo thulaganyong ya rona ya Health Chat mme gompieno e le kopanyang le nna Boitshepagase Fiwe. Lekgotla la mafatshefatshe la botsogo le ipilela botsogo jwa legano ngwaga le ngwaga mme lephata la botsogo le tsere one maikarabelo a go netefatsa gore le ipilela lone letsatsi la botsogo jwa legano. Ta go atolosa thata ka lone letsatsi le ke na le modiri mo lephateng la tsa botsogo jwa legano mme ke a go amogela. Ke a leboga. Dumela batswana kwa lapeng. Ke bidiwa Dr. Mokgwathi, ke berekela ko lephateng la botsogo ba legano ko Marina. Gompieno re boela ka letsatsi lone la botsogo jwa meno, o ka re tlhalosetsa gone gore letsatsi le le rae? Letsatsi le le raya gone gore lefatshe ka kakaretso e seng lefatshe la Botswana hela le ipelela se re se bitsang re re World Oral Health Day kgotsa letsatsi la botsogo ba legano hela yalo. Ha re bua ka botsogo jwa legano re bua kae? Ha re bua ka botsogo ba legano re be re bua ka botsogo ba dikarolo tsa mmele tse leng gore di fitlhela gone mo leganong. Re bua ka meno, re bua ka leleme, re bua ka what you call the oral mucosa kgotsa letlalo le re le bona mo teng ga legano. Re bua ka magalapa or the palate, re be re bua gape le gone ka marinini. So tsone dikarolo tsene tseo re be re bua ka botsogo ba bone. Motho o ka dirang gore a nne le legano le le itekanetseng? Re rotloetsa balwetse kgotsa mongwe le mongwe le e leng gore ga se molwetse gore a ikgotlhe meno gabedi ka letsatsi go se ka ga i-brush-iwa phakela hela. We also encourage gore even in the evening after ha o sona go ja dijo tsa gago tsa maitseboa o bo i-brusha o itse gore ga go kwa ja sepe after that a kere. And then sa bobedi re rotloetsa gore go se ka ga go motsoko, go se ka ga noa bojalwa because dio tsene tse pedi tseo tse ke di buileng motsoko le bojalwa they are harmful to tsone dikarolo tsa mmele tse re di bona mo ganong, not just the whole body but le tsone dikarolo tse ke tswang go bua ka tsone. E be re encourage gore go dirisiwe yone yalo dental floss because dental floss ya kgona go ntsha dio tse e leng gore toothbrush ya go ha e kgona go di ntsha. E be re encourage le gone gore motswana ka lapeng a change toothbrush every 3 months kgotsa ha ile gore e fedile a kere nako tse dingwe re tere bone gore brush ba rena ba meno ha ba nna sentle. So ha bo sa nna sentle yalo gore gore bo change go reka bo bongwe ka gore bo ha ba ke ba nna effective kgotsa ba ke ba dira tiro e ntle e leng gore brush bo e leng gore bo siame bo ka bo dira. E be re rotloetsa motswana gape kwa lapeng gore e re gabedi ka ngwaga o bo ya go bona ba botsogo ba legano. La ha o sena pain kgotsa o sena sepe se se botlhoko mo ganong tsamaya hela o tle gore ke tle go itlhatlhobela legano. Rona re tebe re tlhatlhoba re checka gore a gona le sepe se leng gore re ka go advise gore o ye go se dira gore o tlhokomele tsone dikarolo tsa go tsa mo ganong yalo ka gore go sa tlhokeng go itlhola go tlhola botsogo ba go ba legano ko spateleng kana ko tleliniking go tswela gore se se gaufi le wena ke eng go kgona go tla le ditla morago go ngotla morago ga sebaka se leng gore if you had come earlier ne re ka kgona gore re tshware sengwe be re gore re nyame dire ana le ana go avoida sele le Mono ngwaga le lone letsatsi la go ipelela botsogo jwa legano le keteka ka lone setlhogo se se reng? Setlhogo sa rena mo ngwaga ke a happy mouth is a healthy mind. Se se ra go hela gore fa legano la gago kana ha o botsogo ba go ba legano e le bo itumedisang le tlhaloganyo ya gago e kgona gore e be nna in a place or a space e leng gore e itekanetse ka yone. Nka ha se kae ha motho a le na le leino le leng gore le botlhoko le mo sefatlhegong ha o mo lebela ga se motho o itumetseng le gore a ba bereka ko a berekang teng ga ka kgona ka gore go na le pain mo leganong. Nka ha dikaetse dintsi batho ke tla ema ka yone eo. So setlhogo sa rona ke sone seo se be se remelela hela ya le gore a happy mouth kgotsa legano le leng gore le tsogile le na le botsogo le heleletsa le dira gore le mo tlhaloganyong ya motho kgotsa their mental health is in the right place. Lone letsatsi le la botsogo jwa legano le ketekiwa le lekgotla
la botsogo la mafatshe-fatshe le ipelela lone letsatsi le re sa tswang go le bua la Oral Health Day ka Mopitlwe a le 20. Ngwaga le ngwaga, so letsatsi lone leo ke lone le re le ipelelang. Lephata la botsogo le dirang gone go netefatsa gore batswana ba tlhokomela magano a bone? Lephata la rona la botsogo mono Botswana le leka go rotloetsa batswana gore ba itlhokomele, ba tlhokomele botsogo ba bona ba legano yaka le bona ke tsile kwano. Re gase yone melaetsa ya gore batswana re le encourage kgotsa re le kgothatsa gore le tlhokomele botsogo ba lona. Le ka dira dilo tsone tse ke sa tswang go di nankola kgantele ga ke bua gore le brashe ga bedi le ire yana le yana. So melaetsa yone ra isa go batswaneng gore ka tswetswe ha ntse o itlhokomela mmele wa gago o sedila kana o exercise kgotsa o ja dijo tse leng gore di siame, o ska lebala le botsogo ba go ba legano. Apart from go senda yone melaetsa yone re dira what you call screening re ra gore re tlhatlhoba batswana legano la bone gore re bone gore go ka tswa go shota ha kae kgotsa go ka tswa ba botsogo ba bone bontse yang. Screening sena re se dira ko di stationing tse dintsi all over the country gone ka letsatsi lone le la Mopitlwe a le malatsi March 20th. Re lebile gone gore nako tse dingwe re kgona go nna ko bomolong kana gone ko dipateleng tsa rone be re ba invite re re nya metlang kwano re itlhatlhobe ha o tlhoke gore o bole mo paining, ha o tlhoke gore o bona le ngwara epe just come re tete re bone gore re ka go thusa yang go tswa ngwa re sone re ira sone screening seo sa rona re tebe re advise according to se re se bone mo ganong gore go tlhoka go ira nga le gore o tlhoka go fila ha le gore o tlhoka go tlhapa meno ha le gore o tlhoka go ntsha leino lengwe re tebe re advise gore nyametsa tsamawe go sepateleng se se gaufi le wena we go ira yana le ana. So ke tsone dio tse leng gore ke maiteko a lephata la rona la botsogo mono Botswana go leka go commemorate lone letsatsi lone le tona la mahatshatsi la World Oral Health Day. Ke a leboga Dr. Mokgadi gore bona le rona mo thulaganyong ya gompieno. Ke a leboga. Batswana go gae re tsile mo bokhutlong jwa thulaganyo ya rona ya Health Chat mme ra gakologela gore gangwe le gape mo ngwageng re go itlhathobela legano gabedi hela mo ngwageng le gone gore re rotloediwa gore re change mabrashe a rona every 3 months. Ke a leboga. Tlhalang sentle.